I čao svima ljudi, danas ćemo da radimo jedan challenge u kojem će biti ljudi, prvo treba vam jedna limun bombona turkiš, mlijeko u prahu i sada moram da idem nasuti vode, nadam se da nećete dugo čekati. Ljudi, sve što treba uraditi za ovaj klip, vidite, ovo je voda. Onako malo je mutna, može se pi neka iz kanala. Šalim se ljudi. Ovako. Prvo što trebate uraditi je ovako. Nasuti malo ovog mlijeka. Ljudi, promiješati. Bože dragi. Onda uzeti ovu bombonu. Staviti je u usta. Sad baciti u čašu i popiti. Ljudi, mora malo i su. Eto ga ljudi, znači potrebno da vam ostane samo malo na dnu. I onda morate malo bombonu na početak. I morate zajedno ovu s vodom, znači pokušat ću nekako. Oj Bože. Jebote, kao da jedem puže. Ovo što je gadno. Ljudi, ovo je gadno. Ljudi, ovo nemojte, molim vas, pokušavati. Toliko je gadno, ljudi, pomiješati ovo. Ovo je bilo za gledanje. Ljudi, idem povraćaj.